sia ila wona sanamu ni wai kulia ni chokila kikua no twika we anataka no taalamu we anata ukua mundu kosa kitinyi asubi chuke kumele sanamu kana evisa na ende we komana nayo sokoni ni wongwenda kukonia muthenyani wa umuthi ni va wikilelie ukangonie ila ukona kitinyi taki pe mundu tona kosa kitinyi taki akacha asubia akaumye sanamu kana akaumye kindu kithianduia munyambo na ange maingi na ende ni otukwithia twikwatiania na amwe katwa alamasa Mavisa na niva wekilelie ekangonie kamwe katwa Mavisa ala tuonenea ila tukwasekana kitinyi takino chasubwe kikoka kikauma Mavisa na Mavisa imwe nita na ende ni thiandi uthocha ndino wa Kinengo cha Inengo wa katano omundi tukomane na alamasa vasia ende uno mwe wo sasa imuseo. Asante nitwa Salchabeti wambua neno dhocha ndino wa Kinengo cha Inengo wa katano wa umundi na indi mwendo musiaisi yani na ukethia ingi na dhocha ni na enieli ala tukethia twitumwania namo ndino wa Kinengo cha Inengo umundi wambenwe ni na keva kani munenge mwanya ni kanambe kukethia akwatavie we etawata au miteva na indi tendeye kwa masitwa nitawa mwangangi wa mwanzi ya kuma mbitini panuveta wa kithuti village na oni wewe wako la nithukuma Mavisa wase wito wa mwangangi wa mwanzi kuma kithuki na ni mbitini mbitini bano zimbitini kundu kwinge mbitini panuveta wa manze village mbitini aba ya kitui ama kueni mbitini yesu ni ya Mutomo ni ya Mutomo very nice yesu ni mete Mutomo by the way tikaribu sana ndino wa Kinengo cha Mutongo TV ni wa mwela ngukomana na mundu wose Kinengo chake akakitu ikithia wea wake kana akakitu ikithia vya sala lakini kindu kisio muno yitambia ne Mavisa ini oyiba Mavisa ni mbusia ni la mbusia ni la zika obya kikala reno ya semba yina mundu ni kumotona no bya dawo kana mbe kukulia kitinyi juni kana yu chumetaki chuke kutwika Mavisa tai ikua ibinda yanata yu kitingi taki na kitila na mbesi Mavisa tai kuona na mbe choko na bado ina mbodela nitaona kwa kala tauni yuma ni kana yuma uchonge boke kumia mbia ini mbia yes ni mbia na ane mao ane matu waisia no kuona munuka ba yo bisesu ithia yumeta ba kilini ni kana uke kumesola yumele ile hivi sesu no chene bundisia na nebundisia na mbeta kontro imbuzi ebukuni na ndro ebukuni na manako mesola na manako mesola ngona mange post gacha imbuzi ina mbe yako miaza keketinge baka noko nebundisia na manako miaza ekima iriana mbuzi ya yume ithia mbuzi oi bado ndo ideality musasa baba rawo ikilelie na nikitui na nabaute nebe onabe wathi wa kijana mumo oinite Mavisa masu wa monyo tabe ikie kwazubili wa monyo beta wekilelie ni moje ku ikilelie kawathi wake bie kauka Mavisa wazo nika mwana ngeta yana mumo kina wa nasia kwa Mavisa na zubanga nangoza ngoma na zubanga ya mulembo na kolili Mavisa newie masabano mama wa momia kwa mba munge Mavisa na niguo ni story yaguo yaguo yuko ndwala anzo Mavisa Mavisa idea ya kwa sobia Mavisa ko yumete wa monyo ko ti wathi tu ni kendo chagwe ni kendo chagwe mambe wa monyo aya na ingo kudia hii ni chokila cha tumia kwambia kwa sababu Mavisa interest yoyo umieba ikila cha tumia naambia kwa sababu ko kietu amanzo mawe ya ma na maana nge tuambia kwa na ndoma wa mungu mayoko kuma machaso Mavisa makikwata mbesa na itu tethia nundo tile maana na tena mawatito no thuko mata kwata mbesa niwata banje ni to kwebundi tene kana tukwata we awile no to kwata mbesa utikindu wa nie nacho labda cha hivyo lakini ndo isika acha hivyo ndiye isika na cha hivyo na je kwebundi asante ila ukwasekana mwethia mutena nuze ndo nasenethia wase mwethia mutena mawia mwevundisia ko mwimeana ata na ko mwithia ana kikundi na isi etina wako no ngona ndo angi lakini nicho kila cha mwetie bamwe yumwambie kwithia mwethia nyonde mwe na Kinengo kimwe cha Kwasa Mavisa nitethio ti ngwata no nundu
Tezi mundu eweka ndamba kuthukuma eweka no mpaka withie wona ng'ano. Nikana withie no muto no kucovia ta mugomba no ta kikundi getha no muthukume. Mukakwata undu getha no mumanzo ndula muto no gutetheka nundu mundu eweka ndamba utetheka. Na niguo. Yeah. Kwa umavika bau ata yu. Twavika twambia kwibundithia. Kwibundithia kila kitho akithina kuno no andu makututhoya. Kitha twina andu makuthoa nini ila kikuno blog ati yakwata. Mayakwata andu ala market. Marketing no ila ithina. Yeah. Maybe kwa wendi waku nundu usunisi ni wendi waku ambe wendi waku akele kana mawendi alo tona kuthia wina mo yulu Kinengo kicha kucha kusola Mavisa umwe kukwata market uthi ukate na sindu cia mthemba ucio mawendi alangi kana ndoto lengi utona kuthia wina yo yulu wa ibiasala kana we huwa kusola Mavisa nitangi meba ndoto lengi nayo na we huwa Mavisa no kija tutona kukwata abo imatona kukamaka tu ya Mavisa. Yeah. Naende mwana musesi wa Mutongo TV etha wibau na no mambite we auka wambie kukunikela osisi o passion yaku kana wendi waku nicho kila wibu awe kakikotane thie muno mangangi baya se kana mambie we yawa nela wa mambie we yawa ni wesie kwe discover kana esa kumama kayethe ana Kinengo cha Kwasa Mavisa na aze Mavisa ebekia kwa asubiwa wa monyi masubiwa bawe ikileje. Thank you sana. Peke nkwenda kukulia na nukulasia ila mamina Kwasa Mavisa menu mumatwa abani kana muti mukavowe nundu yukethia we asoba no kia nomba nsindu isokwata mundu akamavowe. Mavisa twika Kwasa na twaza po andu maku bloga cia ku ku kwitu cio kasi tuya namo maketwata Nairobi methi ukota mata mayogo yenge majuka magitha lwate thukumite mayoja kametu yenge magithi kuta kuba kitu mwithi amwe na market ila maybe mwikite bandu mukasia tete ya bandu bana aye tithwa na market ba. Yeah. Pe mutumi omwe na komanie na yake ni kana yu ambete ku lombetie ku na nasi ni muvea muno eta muthenki no maua ko cio twikio maua kwa na no mbetie ku na nambite pe bandu bala withia pe bala wiyite Mavisa mumone. No asu no amwe kati wa hala masobeti kana iyo sina amwe kati kala tasobeti usu no muthoyo mwe witu withia twitha twana ko tuthoya muthoya akithikuta na usu ti undu musio muno. Aya tekilanirie kwa Mavisa lange wasobasia ila ukwasekana no wasobasia Mavisa nona ino ni mbusia ino ti mbusia ino no mbusia ni Mavisa mangi meba ala wasobasia muntu na kwili asisi vaya na no kwenda kukwata mama wakukuyo basobesia bisebia nona nina sobasia nguku nina sobasia ngasubia lungu ino cia moi na ngasubia menambu na indi mundu tona kwithia yenda kuthoa kuma bala we atona kukwata njata weta mwangangi yu atona ngwaja ni munenganite namba yanyi ya simu kwithia tosa namba ya mwangangi nikana tukunengelelie oba ukisebe nethia wina wendi wa kuthoa Mavisa tai we awe witu ba Mutongo TV ni kukwata mbau Inengo na kukilia Inengo ila twakwata na kwinga likwa isuwe na mama unaku wa kusupport Inengo kana kukwata mbau Inengo wa komana ne Mavisa tai ni biseseo na yasietie thelu ukithoa wisa kwithia no kwata mbau Inengo endi mwangangi tuma bau nundu nithie no kulia ndoto yaku ya ibindani ukite oyu kilo kwenda mundu tona kwithia asisi baya maybe serikali kana andu mango cia ulau ukakulwa witie kindu yulwa support kana Mavisa wasobetie utona kwitie chao yimane mathina ni metha mepo ya ukithia ndiamba guthukuma ngenge bya tupisa twingi nundu wa mathina indi ngona kundu titona kwithia tona kukwata marketing no kitha ni tukwata ta loan no numba ni Mavisa okeza kwithia ethani mundu ni wesia Mavisa mengi okeza kwithia no ni kwata na fees wa ciana skulu nundu withia no thina twitha wana guo kethia ciana no lungu skulu na jami no ugisio muthi nundu twitha na nduma kutothoya Mavisa. Lakini sofano wase kana alote sana monenga ikindu no mono manenga okindu sawa na indi masame ito nona masongete na ningwenda utunengeleli na mbesi asimone kana mundu ibayo sie na yena bata wa kuthoa Mavisa ama ne baloto na kukwatia kwa andu ala meba akitui kana andu ala meba wekilelie na nima kwenda kwesie Mavisa ba mone kilo kwa subia na mo matona kukaba kwa andu ala matona kwenda Mavisa
no moke ba wikili nundo nwaze ba wikili jeba mabika wikili makolie kwa makulie palando Mavisa masia makulie mwangangi wa mwanzia makulie mwangangi wa mwanzia basi pa ndo ni stage ni makweto mpaka balani ni muvea naindi twisongo nambe kinundu ni kilungu cha Inengo nabe natumia meba ya melimana maisi mundu maybe ni waritaye mundu nundu we yani waiye mundu nukwase nukuye na ndeno ndo akwika na iwe eko kufyuka andu asuna moto no meata yuluwa we atono tekwenda kwa ajiriwa kana kwitu kwandikwa we yani mundu uke indona kumea no moke nga mavundize nundu pona angio ba manokio ba manekala ba mana na nina mavundize mana we na mama nawe ya momende te makambu kundu kungi mende yo nawe ya kundu kungi ukamavundisa kunu ubundi asia ni mbundi asia ona kwangoka no ubundi asia ona kukoka ni kubundizia haya ila nona Mavisa atalamu otewa be amana onda ita kwangeleka nyo na isisi na malangi kundu kwile pena langi uthia yelo na be uno muyo ni langi mwika kubaka kana yani ibisa yo yetawu yoke kumela langi taonge na wona ndatani ba ya na sindu cia muthembosu yu langi kwa na mweo ni ondo mote we awilie kuni kola kwethe yako tambe topike waniwe nondo ndola muti wa mea umete pa senda pe wiwi ya wabu ukali ula wa ola muti ini wo kwana ithi ni kuyo ndane we uta nambo vika kuila ibise umina kwisola itu expect kana ulo kutwe kwetho ewe ana langi weba ibisa ino ga na kona musasa ino sa ndai iya pakito ndate ya tuchuka twepaka na twapaka nikachoka ake kunwa kiwi ingi kiwi kila kimoto ile antukana kila chachato kaya kunwa kiwi ukeza ni kwa meta na kiyumae kiwi mundu amino baka yeki amba kuma thank you sana na wo nundu Yesu ninda ya black kiwi no ila tokuona Mavisa nuisi Mavisa beangi no na ama brown beangi no na me mathia ute mathia tea white lakini pe brown no na bena brown lengi dark kidogo na Yesu ninda pe ndai ila yitho aithiane ta kwenda kwikalo i black Yesu weta na pe nengi wa nziu pe mauta pe amo mazi amekwenda ba kwenda mabake wa mauta okay asama itu ni mathela ninga ni namba ya simu nikana tumine nika kilungu cha kele atwithie twikwatiania no mwe kati wa alangi mende na kusola Mavisa namba simu ni 0789 50 27 65 kasi yokelela 07 89 50 27 65 asante aende ni mubea muno nundu wa kwitikila kundocha ku wikilelie nundu wa kwitikila kunena na kwa yulua wasi wa Mavisa temine na kala kawathika Mavisa bala maso bagwa nasiye kuwa Mavisa ni maso bagwa nangoza ngoma na zubanja nizekano aende mwendo musesi wa Mutongo TV namba ko sothi umo nini na nasi ukethia ni thiana mweni ungi mwanga ngitwa Amina na no mukonia simu kwisela kwa nambisua kunenga umu promote uko vawe Mavisa ethano kwenda kubundi wo kusola Mavisa kana kwa subia Mavisa mandana nake ndukaiva asantu sio kethetie naende mwendo musiaisi ya Mutongo TV nina ukethia ingi na na uthocha twende na kilungu cha Inengo wao katano omundi ni bawe ikilelie na nito asalisha beti wa mbua nethe na mwangangi ndino wa kilungu cha mbe na ndio ini na mweni ungi olango ile anti munenga mwanya au kethio we ai wetie sito yake atutavyumite ba na kiatutavye asovasia Mavisa meva na yu we musio ndambo ngethia aya ampoke vya musiaisia ulosiaisie wa Mutongo TV utatabia wita wata kindu chambe umete ba nikanaitwa mbe ni ragisiga mulwa ni ikanga kalungu na yu wikalava wikilelie ukikata biso baso biro Mavisa
andu bingo keningi utwelezi ningi weka kudera tu ukia kwa utukia ndio mugia aya naindi na kututavye waambie kusola Mavisa indi nanzie kusola Mavisa 97 ndo matu na mova ona maya sia ta mwana uko na kwete kamera ndai musie unonge ona ndai musie unonge ndai musie 97 wamani hata kana wina Kinengo cha kusola Mavisa nejo kono andu mezobya na bange kanigundi anje na kwa ni manoramu na nicho yukila cha kutunye yu wasia ni wona andu mezobya nejo kona uya wambendeza nejo kona wambendeza ibisa yakuyambe kusola yaiba chita aha wakuye binda yana ta kusola chita kwake kamba ira ngo nila tumala wakuite binda yana ta kusola na guyo ta mwayumu kusola chita na yo oyuteno ni nzo yu ndukuma bala wambe yu 97 kwisobike omondo ini ni miaka mingi vindesu miaka bewa 20 balo undu wasola tene ibindela wakua utwe kola wena yuo kana utaalamu oini puno bowi kana pende yato yini to abazio kala ngwenda na ukua ibinda na taita kwase ibinda kambelesi ulwa ibisaye niko kuzizia okendo unangisobe Orandu na kuzizia ine nchosobe bibi oino onsole no umbase ai ni tukoza kitingu umbaso vyetiwa ndi bodo busia nende no kwati ana kisilo ena Kinengo cha Kwasa Mavisa ndisikana ningo kwata mwama wanda tiko 5 na mina na kisilo tose mundu nje mwe nikanaise kwithia onake ni twamunenga mwana wa kwikata kwa kuona nia utwika wake wa kwasubye Mavisa nina kisilo ndoto yaku niba yolwa wasio wa Mavisa ndoto yakwa ni thukume kiza ni thukumanga kwa mbeza ni anje ndo kwa mbeza mbeza mbele thank you sana na indi nikanda mundu tona kwithia ena wendi wa kuthoa Mavisa amaku atona kukwata ngiata atona ngwatanga na simu atona ngwata na simu namba ya simu namba ya simu ni eba 0758 30 47 60 sio kelela 0758 30 47 60 asante na indi nundu wa kwithia twinando ingi na kila mundu no tukwenda omunenga mwanya ate Mavisa make twithia ndi kunengelelia kana nenda kunengelelia ungi kati wa alamasa o Mavisa pa wekililia ainde mwendo musiaisiani na ukethia ingi na uthocha ni no samweni ungi na kwa batukie bala basube wa Mavisa na ni wekililia musini wa Kitui elano manda Mavisa no ni kwa thi baloto na kuka ukakomana nao ukasa kwebise lo kwenda kanoka munenga ukamanenga mwanda maka kwa subisi bisa we elo kwenda kana makokotea ala menamo nake no kwithia tukethia atavie sieto yake bala umite na atavia Mavisa ala wasubasia kwa sitwa nita wa mama ni musango uma ekombe pandu beta wagenaka isi county baju masako lakini hiyo bawe kileli bawe kileli kuma bawe kileli waambie Kwasa Mavisa ndi Mavisa naambie Kwasa 98 we nicho kile chatumia waambie Kwasa Mavisa hii noni atumiange mayumba na nona mayumba Mavisa nede ane bundezi ni mande Mavisa tamo ibisa yakwila wasie yambe yiba ibisa yakwila na zie yambe ya manangu ni waite kana waya subisie na we kala na mumba na subisia na ata watembesia na dengi ditatu ibisa yakwila yambe ilambe aya kio kindi cho Kwasa nwisi niono kwete yindo ni nzwala swara swala zwala ya ngulubu maingi
maingi na bandu ini kamwe kani kangi iningi ningona ila nukibanu nukiene thio kiko no utwele si kuna baili yela ne kwata baili ne kwata kuna baili kuna faili gwe kuna baili kuna toba ku smoothen kutendesia numa ketitu kwita kutendesia na inde yu ibisa ta yu nikana wisobie se kumela yitu ikebisa ya huo ikwa ibinda yanata ni aliro gwa juma keima nundu ni sindu bingi kusabia dale yu idea ya swara zwale su singe betu sionde situlinle olu yomie bani kana iwase wenda kwa service ni client ukwititie ibisa denoi ibisa endi mwete mundu ngitete kuomba kusabia myota myota wamina kuomba yuni ukwekata amina kuomba yuni amina zobe na teya mundu ne kumyota nenda mabisange wero mabisange nenda wawe mabisana makuwa mina kwazo yote saba ama kwa mina kwazo yenda za ilobi kana mbo yula woka yenda mabisa asante mundu totha kwithe baya na wendi wako mana kumba kana kwazo mabisa utona moteli hata mundu zu kirando na moteli ajo niko mubundise kumba kumubundise mabisa unonza ubazia nakaza ubazia mako kila mundu no amame kumba kana kuseubya nyenga bundi gwe no ni mame no mane ona waya mako mana kumba no mane kuwa no uwa wize wangu na 10 mbiati na leo bundi senda leo kwatia no ni bawe uno ndasindo ni sindu sia nata tena ndo masi ama bisa masobya gwe wa muno na waisi umete masako kawadhi kutokeze kwamba munga tokeze no mvinie kamvinie azia mabisa mu kwamba munga na mabisa ni mazobaua mazobaua mabisa mazobaua kwamba munga ngoza mabisa na zobanja asante na indi no kuli no kwithia kaingi andu tene andu matwe masi amabisa maso hamundu nicho kila chatumie mukaba mwethe amwe andu aingi bandu bamwe pawe kilili na mwaka nundu yu onoka beka bakituka kulie mabisa ndo no kwata bawa waenda we kilili yue nega tumie tokabae togie banu ndo wamete wethe amete tona mete ya mabisa ndo zeta kwata mete ya mugwingo ete kumba mabisa wethe no kututethi jo kitumita tumie tokaba tate thukume atoka tambe obundizia andu angi na mama mana right na mama mana andu ala mubundithie kumebinde su kwisobio ini tamana yani otalo wala dibundetie kugobika yu ni kwa tena ndo yana thimu ate bundithie asante no manda na bundizia angi wangi no mende okundu kungi na manda na mabundizia kweta kutandithia Kinengo ndi twimina ebisa tai mundu kwenda kwithoa atona kwithoa na mbesi ciana tu ebisa enoi ebisa mundu ayenda kwithoa nale to mute angilie 10 yu wamina baubikite yu wamina wase kwikata na mina kuna baili ningwenda utoni ukuna faili vanini na winengo na kwa nitate kukuna faili ndize kana ningwana ngai kana nithi ana solve ai kuna baili kuna bo tuko kuna baili tuko kuna baili asante ende ni bana ndo kuna faili nilicho bala ona bana sawa baili na na ende ni bana ende na kukuna faili ya sobia mabisa na be atumia meba ya mateno ndo wakweka nithi na kulia munana ewitu na ambe atumia meke kwikala meju mana na ku atumia la meba ya na ti atumia meoka andu anaku mateno ndo akwika andu maritaye andu matema uyane oyu otoma meka ata Lua Inengo no mabundi iwe kuwa mabisa matesa mekwata mbesa o matho mabisa makate mundu kutama matwa mino twa mabisa ni mana wa mbesa na sio Inengo sio ndhe kwa andu ala maybe tayuwe wasia wambie kwa Sovia 1998 na be mundu kumebi utese Kinengo chake na chaki lakini chaki wa manietene andu ala mebaye masisi mutongo TV utono mayata yulua Inengo Inengo ni tofauti
ununga hii ni wao ukaga kwathima ngai wona onenga Kinengo kila onenga njo thukumana jo kwou uko kube meke biti na mumana manenda itu asante nataka mabundisia mukamabundisia asante ukakulwa mwana wa kunena na serikali yulu wa Mavisa mwasubetie mabiasala menu Inengo utondomea serikali ikata yulu wa Inengo na sindu tayi ukila ndo matabia hii nikweke biti matumanthe undu kwa uta Mavisa market ya Mavisa matumanthe market ya Mavisa tutaweza Mavisa kila popote duniani Bebisa mundu wako nengo musolelo ka musola kana bebisa tona kwazi indi nambo bikia kwisola bya mweteteze ku titeze usola lakini uita Masai tiso sola asante Masai tisola lakini bana munza ubaze bana munuso basia namusi onde maybe no tutala ndie kwa mituki ilo tono lilikana namusi onde busia ndu bo ndwala ino ngi na ndwaya ikoyo bisa mokozu katata inu mangai mabisa monde thank you namba ya simu mundu kwenda kuthoe bisa kana kukweyo masubisi bisa yake kana kumana baloto na kuka kwete oda yake ukwati atala mabisa oke bawe kileli tibawe kileli mundu enda mabisa oke bawe kileli akuli bala mama ni mekala mama ni laumba mabisa mama ni omusango oke bawe kileli nano kukwata mabisa ala kwenda thank you itwa mina naende nakwetha we baunu mamba ibisa ukabawe kileli wabika we kilelie we kulia balave andu makwa subye mabisa na wakani meku kwa subise mabisa ithano kwenda ibisa ndukaipa andu bangi ukoma bisa ba onene namo makwa subise ibisa lo kwenda isila ba kwatemba Inengo na ningende na kukwatia ni anitoku isila TikTok wengwache tasalisha beti Facebook ni salisha beti YouTube ni salisha beti na ba Instagram ni salisha beti kilungu ke ni lungilingi sitosia Mutongo isikwatendeni wa YouTube ito ni Mutongo TV Stock FM na walika Facebook nayo ni Mutongo TV nitawasalisha beti wambua ni muveno ndo akutusa kwa na kwendea no tukwata mbau